C'est une joie immense ici au stade de KIGALI. Cela est palpable par ces images que vous voyez, très chers téléspectateurs. C'était mon... Itariki ya 13 Mata 2026 nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye umuhango w'irahira ry'umukuru w'igihugu cya Congo Brazzaville uyu Sassou Nguesso. Uyu Sassou Nguesso akaba ari n'umwe mu baperezida bakoze cyane ku mugabane wa Afurika nyuma ya Paul Biya uyobora Cameroon. Abonye rero benshi bibazaho umubano w'u Rwanda na Congo Brazzaville ushingiye, gusa nakubwira ko umubano wa Sassou Nguesso n'u Rwanda wubakiye ku nkingi zikomeye n'ubufatanye bw'ubukungu, umutekano w'akarere n'ubushuti bwihariye buri hagati ya Perezida Paul Kagame na Sassou Nguesso. Uyu mubano wagiye urushaho gukomera binyuze mu masezerano akomeye y'ishoramari, aho iki gihugu cya Congo cyahaye u Rwanda ubutaka bunini bwo guhingamo muri gahunda yo kongera umusaruro w'ubuhinzi. Mu gihe impande zombi zunze ubumwe mu kurwanya imitwe y'ihungabanya umutekano mu karere ka Afurika yo hagati, cyane cyane muri Central Africa na Mozambique. Sassou Nguesso akunze kugaragara cyane ashima modeli y'u Rwanda mu miyoborere n'iterambere. Ibi rero bikaba byaratumye ibihugu byombi biba inshuti, aho u Rwanda rubona Congo Brazzaville nk'isoko ryagutse n'umuhuza w'inararibonye muri politiki y'akarere, naho Congo ikaba ibona u Rwanda nk'umufatanyabikorwa wizewe mu kuvugurura inzego z'ubukungu n'umutekano. Benshi nabonye bakomeje kwibaza bati, nyakubahwa Sassou Nguesso ninde, ni muntu ki? Gute yubatse icyizere ku baturage be ku buryo nyine bamutora buri komanda yirangiye? Byinshi wibaza, reka tubivugeho kuri uyu muyobozi ubwo uri hano. Mfite inyandiko nyinshi z'amateka zanditswe n'ibitangazamakuru bikomeye mu isi, zanditseho byinshi mu byo ngiye kubabwira. Twika Kigali Post, cyumva nk'ibisanzwe ni Code Green. Kubaha ibyegeranyo byiza, amakuru meza n'inkuru zicukumbuye, si ibyo n'inginga. Gusa urambabaje niba utarakora subscribe hano. Ikaze mwese. Sassou Nguesso nakubwira ko yavutse kwa 23 Gushyingo mu 1943 mu mudugudu wa Kure witwa Edu mu karere ka Oyo mu majyaruguru ya Congo Brazzaville. Sassou Nguesso yakomoka mu muryango wicishije bugufi cyane ariko nyine w'ubuhangange mu bwoko bw'abamboshi. Tumubyara yitwa Nguesso. Uyu yari afitanye icyubahiro n'umuhigi w'umutware. Inshingano zatumye asobanukirwa neza kare ububasha bwa gakondo n'imibanire y'abaturage bo mu turere tw'amajyaruguru dukora ku migezi. Yakuriye mu mashyamba ya kimeza mu ntara ya Kuvete, maze nyine yiga amashuri abanza muri Edu muri Fort Rosette mbere yo kwimukira mu majyepfo muri College Raymond Pere Idorisie mu 1956. Muri iyo myaka y'ubuto bwe, mu mpera z'imyaka y'1950 ubwo ubukoloni bw'Abafaransa bwarimo bugana ku musozo, nibwo bwa mbere yagize imitekerereze ya gipolitike binyuze mu muryango w'abanyeshuri witwa Association Scolaire du Congo waharaniraga kwigira kw'Abanyafurika. Yahisemo umwuga w'igisirikare aho kuba umwarimu, maze yinjira mu gisirikare mu 1960. Umwaka Congo yanabonye mu bwigenge. Iyi nzira rero yamujyanye mu ishuri rya gisirikare rya Cherchell muri Algeria, nyuma ajya no mu ishuri ryamenyekanye cyane rya gisirikare ryigishaga abasirikare barwanira mu kirere rya Saint-Maximin mu Bufaransa. Igihe yagarukaga mu gihugu cye mu 1963 yaje ari liyetona mu bamanukira mu mitaka, babandi bitwa nyine paratrooper, wahuguwe nyine ku rwego rwo hejuru. Inkomoko ye nk'umutware w'umwana w'umuamboshi wo mu majyaruguru yari imaze guhura n'imyitozo ya gisirikare mpuzamahanga, bituma umugabo wagenewe kuba ku isonga y'ububasha bwa politike muri Congo. Amaze kugaruka avuye mu mashuri akomeye mu gisirikare mu Bufaransa no muri Algeria, kuzamuka kwe mu ntera kwa Sassou Nguesso mu gisirikare kwihutijwe n'ubuhanga buvanze n'imyitozo ndetse yewe n'indi myitwarire ya gipolitiki hamye. Muri liyetona ukiri muto
Wamanukira mu mitaka paratrooper ntiyagaragaje gusa nk'umusirikare usanzwe, ahubwo yagaragaye nk'umunyabitekerezo by'impinduramatwara bituma nyine aba umuntu w'ingenzi mu muvuduko wo muri Kanama mu 1967 no mu 1968 wanagejeje Maria Ngwabi ububasha n'ubutegetsi. Ngwabi yamaze kubona ubushobozi bwe mu guhora no gutegura ibintu, yamuhaye inshingano zo gushinga ishyaka rya Kongolese ry'abakozi Pakti. Ibyo rero bikaba byarahurije hamwe ububasha bwe bwa gisirikare n'ubuyobozi bwa politike. Mu myaka y'1970 izina rye ryarushijeho gukura, maze azamurwa mu ntera agirwa koloneli, maze nyine ahita anagirwa minisitiri w'ingabo. Inshingano zamuhaye kugenzura mu buryo butaziguye ingabo zose n'inzego z'umutekano z'igihugu. Ihinduka rikomeye ryaje muri 1977 nyuma y'iyicwa rya Ngwabi, mu gihe igihugu cyari kurungabanga bukiyobowe na komite ya gisirikare y'agateganyo. Sassou Nguesso yiyerekanye nk'umuyobozi ushoboye kandi nyine ufite gahunda wagombaga gutoranywa. Bitewe n'inkungi ikomeye yari afite mu mitwe y'abasirikare bamanukira mu mitaka n'ijambo yari afite mu ishyaka nk'ukurikirana imyitwarire n'imitekerereze yaryo, yashoboye gutsinda uwo bahatanaga Joaquim Mobi Opango. Muri Gashyantare muri 1979 yagizwe ku mugaragaro umuyobozi w'ishyaka rya Pakti n'umukuru w'igihugu, asoza urugendo rwo kuva mu gisirikare no kuba umusirikare muto aba umugaba mukuru w'ingabo n'umuyobozi w'igihugu. Mbere yo kuba perezida ku mugaragaro muri 1979, Denis Sassou Nguesso uyu yamaze imyaka hafi 20 akora mu nzego zikomeye za gisirikare n'iza politike muri Congo Brazzaville. Amaze kurangiza imyitozo ihanitse mu amanukira mu mitaka paratrooper mu Bufaransa no muri Algeria mu ntangiriro z'imyaka y'1960, yabaye umwe mu bashinze Airborne Group, umutwe w'indashyikirwa wa mbere w'abasirikare bamanukira mu mitaka mu ngabo za Congo Brazzaville. Izina rye rya politike ryatangiye kwandikwa cyane mu 1968 ubwo yifatanyaga n'abandi mu guhirika ubutegetsi bwagejeje Maria Ngwabi ku ntebe y'ubuyobozi, bimuviramo kuba umunyamuryango w'inama y'igihugu y'impinduramatwara. Myaka y'1970 yashoboye guhuza inshingano zikomeye zo kuba umusirikare, zirimo kuba umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere n'uw'akarere ka gisirikare ka Brazzaville, n'imyanya ikomeye muri politike nk'umwe mu bashinze ishyaka rya Kongolese ry'abakozi Pakti. Mu 1975 afite imyaka 32 gusa yagizwe minisitiri w'ingabo, inshingano zamuhaye kugenzura inzego z'umutekano z'igihugu cyose. Nyuma y'icwa rya Ngwabi mu 1977, Sassou Nguesso uyu yahise aba umukuru w'igihugu w'agateganyo mu gihe cy'ibyumweru bitatu, maze nyuma aza no kuba visi perezida wa mbere wa komite ya gisirikare. Ibi byamuhaye umwanya wo kwishimangira mu ishyaka no mu gisirikare, bituma mu mpera za Gashyantare mu 1979 atorwa nka perezida wa Pakti n'umukuru w'igihugu. Kuzamuka kwa Denis Sassou Nguesso ntabwo byabaye nk'impanuka, ahubwo nyine kwari ukubara neza mu nzego z'igisirikare n'iza politike nyuma y'ubwigenge bwa Congo. Amaze kugaruka avuye mu ishuri ry'indashyikirwa ry'abafaransa muri Semexia, yasobanukiwe ko no muri Repubulika ya Congo yari ikiri nshya igisirikare cyari cyo rwego rwonyine rufite ububasha bwo kugena hazaza h'igihugu. Mu mpera z'imyaka y'1960 yishyize mu kwaha kwa Maria Ngwabi, ofisiye wakundwaga cyane, bakaba baranaturukaga hamwe mu gace k'amajyaruguru y'igihugu cya Congo Brazzaville. Bafatanyije rero maze bashinga ishyaka rya Pakti, Parti Congolais du Travail, ryagenderaga ku matwara ya Marxisme Leninisme, atari uko nyine bayashyigikiraga cyane mu buryo bw'imyizerere, ahubwo nyine yari tekinike yo kubona ububasha bwa gisirikare n'ubukungu buvuye mu muryango w'abasoviyete na Cuba. Mu mwaka w'1975 nka minisitiri w'ingabo, Sassou Nguesso yari amaze guhindura igisirikare cya Congo nk'ishami rya politiki rya leta. Ubwo Ngwabi yicwaga mu 1977 igihugu cyaguye mu matora n'imidugararo. Sassou Nguesso yakinye umukino w'igihe kirekire, areka Joaquim Mobi Opango aba perezida, ariko nyuma aza kumukuraho mu 1979 amushinja kunyuranya n'amatwara y'ishyaka no kurya ruswa, ahita aba perezida icyo gihe. Amaze kurahira muri 1979, Sassou Nguesso yarazwe igihugu cyari kigiye kwinjira mu bukungu bukomeye bitewe na peteroli. Mu ntangiriro z'imyaka y'1980 ibiciro bya peteroli byari hejuru cyane, byatumye abona amafaranga yo kubaka amashuri, ibitaro n'imihanda mu turere twari twarakomeje kwirengagizwa kuva mu gihe cy'abakoloni.
Uriya abasirikare be bahugurirwaga ihavana muri Cuba, we yagiraga umubano w'ibanga n'ibigo bikomeye by'abafaransa bicukura peteroli nka Elf Aquitaine. Mu mpera z'imyaka y'1980 ubukungu bwa Kongo bwarasenyutse bitewe no kwizera ko peteroli ari izabageza ku ntego zabo gusa. Ubwo ibiciro byagwaga maze ubumwe bw'abasoviyete bugatangira gusenyuka, abanyekongo basabye impinduka. Mu mwaka w'1991 yemeye inama y'igihugu yamunenze cyane imbere y'abaturage, maze mu 1992 arekora ubutegetsi binyuze mu mahoro. Amaze gutsindwa mu matora, yigiriye mu midugudu w'iwabo wa Oyo asimburwa na Prezida witwa Pascal Lissouba. Igihe cya demokarasi ku butegetsi bwa Pascal Lissouba cyaranzwe n'amakimbirane ashingiye ku moko n'ihungabana ry'ubukungu, maze mu 1997 amatora yegereje umurwa mukuru Brazzaville wahindutse isibaniro. Ubw'ingabo za Lissouba zagerageza kwambura intwaro umutwe w'inyeshyamba wa Sassou Nguesso. Intambara yeruye yahise itangira icyo gihe. Mu gihe cy'amezi 4 umujyi wari iruhande rw'urugamba ashyigikiwe n'ingabo za Angola ndetse n'ubufasha bw'abafaransa bwari buhari icyo gihe. Sassou Nguesso yarwanye inzira imusubiza mu biro bya Prezida. Nyuma y'intambara yibanze ku mahoro mu muryango, yateguye itegeko nshinga ryo muri 2002 maze atsinda amatora yo muri 2002 no muri 2009. Nubwo nyine ituze ryagabanutse, abanenga bavuze ko urubuga rwa demokarasi rwarimo rwimara icyanzu hagati y'abakire n'abakennye kurushaho nyine kuba kinini. Ubwo manda ye yagendaga igana ku musozo muri 2015 yari afite amahitamo abiri: kujya mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa guhindura amategeko. Yahisemo guhindura amategeko, akora referendum yakuyeho imipaka y'imyaka na manda. Manda ze za vuba rero nk'iyo muri 2016 kugeza ubu zashyizeho ikimenyetso n'imishinga minini y'ibikorwa remezo iterwa inkunga n'Ubushinwa n'ingomero z'amashanyarazi, ibiraro n'imihanda minini ihuza Brazzaville na Pointe Noire. Intsinzi ye ya vuba iherutse kwemezwa niyo muri uyu mwaka wa 2026 yerekanye ko yinjiye muri manda ye yise manda y'ubukure. Akomeje kuyobora igihugu akoresha amayeri yo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga ndetse n'inzego z'umutekano zikomeye imbere mu gihugu zidatuma batavuga rumwe nawe bagira ijambo. Ni nuko nsoje rero, nshimiye wowe tugiranye ku musozo w'iyi video. Nshimiye wowe wakanze like, comment ndetse yo na subscribe. Ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye kuri Kigali Post. Ibiganiro byiza rero byo biracyaza. Ubwo nyine reka duhurire muri iyi video nayo ndabizi uraza kuyikunda.